Atongoria na siasa ri. You see politics, no mwaka korwo we a man of the or a woman of the people. Na weka uguo na kuonekana maundu wi thiini wa maundu mandu. Yes. Anikĩona rĩu mũteti akĩruguria kĩndũ ri. Tarĩu ko ni project ya youth. Oko ni kuruguria tarĩu timu. Akamagũrĩra uniform. Ni wona ni ekũingĩra kĩharo ni akaringaringa mũbira ũguo. Yes. Akaringaringa mũbira akonekana hamwe na kĩ? Na andũ angĩ. Yes. Which is okay. No hakiri uria akoragwo ekite. He mheshimiwa umwe kũrĩa gwĩ South Nyanza. South Nyanza. Yes. We ananayo Japolo. Japolo. Yes. Japolo ni kuga rĩu nĩ ta mũtungatĩri. Yes. Japolo ni aragĩire kĩũndũ kĩramũthingithiria. Athiĩte kũruguria mũrandi arabangĩte wa imwana. Yes, youth empowerment. Yes. Japolo ri ni arega gũkorwo ni anake makamũra ni marenda kwanjia kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ. Karate club. Karate ni kara. Thenema iria cia karate na taekwondo na tai chi na kupigana mieleka. Ndio hiyo. Mieleka ni wrestling. Iwakiwa ati ni sawa mitanunulia wao ile vitu yao wanataka na nitengenezee wao social hall. Social hall pale wakae na Missouri. Ndio Japolo ri. Agithie kuruguria muradi ucio ri. Arakiuga ni undu wa PR. Yes. You know politics is PR. Oh, you have to. Yes, you have to have your PR game. Arakiuga akietherwo nginya ke nguo cia karate. Ndio nguo cia karate ikoragwo cia white na mushifi muiru. Yes, na kimuvuto kiarie. Yes. Na nengerwo mundu mang'etharire hau nigetha riu andu a TV makioe ati ni aruguria officially the karate club. Andu amendia mahure mbica. Ni kuonekane mheshimiwa na akiuma gitagati kiu na mamahurire makofi. No ni ure Japolo ri arayo kawe ihuriti mheshimiwa. Karibu Japolo pode peko semo ke bwana oliel baba oliel Jaturu wa mheshimiwa. Mekuja kusaidia mradi ya vijana. Barikiwa sana. Pod pack. Ona MC ucio no wake ni amurite. Ewa arakĩingĩra stage. Ndio rĩu karate mwamba kũinamanĩrĩra ũguo as a sign of respect. Karate ndio yakiumire kũrĩa Asia. Mamba kũnyitania moko ũguo makaina mũrĩa tũrageithania cia corona. Nigetha mwanjie coke uge ha huda. Hup. Mheshimiwa nake ni undu wa minyonyo ya PR ri nake kuja mawero viringire mwanake aheirwo riu magike display nake ri atoire amwethete ni kuimwo basari aramũbĩrĩrĩkia iteke rĩa ũthiũ iromo irogoka kao kĩhũra mheshimiwa kĩama atabucĩtie aramũikia ngundi ya kacoka arambĩrĩrĩkia iteke rĩrĩa rĩtagwo flying kick rĩa rĩera-inĩ aramũkima mũgongo mheshimiwa aragwĩra andũ no maraiwe nawe andu bado no aramukora aramura hinya ucio arenda kiundu na mheshimiwa mheshimiwa na uliwa taniua bwana sika wewe mheshimiwa atari arangeri yangigoka ri ndara arona gioci araigire akauga ni moja nduya guthwo ni mundu trainete karate na ringwo wega ta wega bodyguard rakuja marayoka mareherania riu mwasiriwa mpigani na aliyepigwa na aliyetuangwa
Maraki aba mareherio cio. Aragitwara ku thiini. Mwecimu ona ni arokira. Kwaja ha aringirwo kaco ni ahuhukire. And he's not very fit ena nginya nda. Ona riu ahuhurwo miruki. Riu ni afutete timu yake yothe ya PR. Tondu arauga nio maramwikire setup. Mimi nalimwa live kwa TV. Japolo mwenyewe mheshimiwa Chumaliet osemoke Polytechnic na limwa. Hiyo kijana ako na ngumi ngumu. Na vile ni nyembamba. Tulikuwa na rais leo ni ahetwo bed rest ni ndagitari. Na kwa tukahero faruru lake kile. Mimi na sponsor vijana makuje waniue. Mimi Japolo natoa pesa yangu nikuje nilimwe. Huyo kijana achunguzwe msuri. Naona ni kama ile watu walikuwa wanatusumbua ya Jubilee. Wakati ya uchaguzi. Nilifikiria ni mchezo vile alilima mimi teke. Kusitukia mdomo imeshikana na pande hii nimelimwe ngumi. Alafu yeye kagonga mimi kaaso. Nikashindwa kwa pomwa. Hapo nika lose balance. Lose balance. Nikangukia crowd. Na kwa crowd kuna mama pia ni kama apendi mimi kapiga mimi ngoto. Yake irarũrũnganĩte kũu. Agwa crowd ngene yando maramũrie ngoto. Wenda huko. Kumbavu. Kenda limu. Nakula pesa yetu kwenda. Mwizi ya mali ya umma. Leo kika ono kyo. Nasa kirete yake ari ni are mwongerere ngoto. Mimi nimelimwa mbaya. Na niko na security detail. Huyo kijana karibu aniue. Saa hii hata nasikia pande hii ya left iko paralyzed. Paralyzed. Kwanza yeye anapiga pande ile roho iko. Acio maraena na nia ya kumugera ngero. Anapiga roho, alafu ile lipiga teke hapa lipiga mimi duodenum. Nikasikia pancreas imeondokea gallbladder. Huyo kijana yuko na kisasi. Yeye ilikuwa tu ainame, nitoe mkono, tulikuwa tumepractice. Nitoe mkono a block, nitoe ingine a block, nisukume yeye anguke. Amenya kamera ni ciakio. Aramenya ndia kuonania makari make. Wakati tulienda live. Akanigeuka kiyesu kipetero. Nataka huyo kijana fungwe. Yule marabagato na menti yori. To ni authority yake bururi-ri. Maraugire mwanake ucio gutire maheti arekire. Uguo niguo muthako ucio thaka. Uthakagwo. Na tondu mwecimu ane arakiuire nake eingirie ri. Riu I just face the wrath of an ordinary game. Gwicire ndagitaririo wega ni handlers yake. Ni kurumio. Ai maji muno ta Moses Kuria thiete kuruguria na muteo ari. Ekage kuninga. Kego gutha arake guthira andu. Akipiga muru. Nimegongwa mbaya. Mimi hata ni manusura. Tari ahurwo gwe mugima. Nitakosa kumalizwa na corona nimalizwa na vijana. Ni rakienda na thate. Mwatha ukimenyithio ni